Mwiriwe neza mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Nana Media, nimukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Amakuru yacu rero nakagaruka ko mukomeje kugenda mubimenyera, tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru ari kugenda tugeraho, amakuru ari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga, tugenda tuyabagezaho. Aya makuru ari kugenda tugera muri akanya nuko AFC M23 yamaganye ihuriro ry'ingabo za RDC rikomeje kwinjiza abana bakiri batoya mu gisirikare nkuko bakomeje kugenda babitangaza, nkuko bakomeje kugenda bigaragaza. Polisi rero ikaba yafashe abagabo babiri bafite ibiro 31 by'urumogi, ngayo nguko rero abagabo bakaba bafashwe. Uwo bita William Hedgecock wayoboye CIA ndetse na FBI nawe akaba yitabye Imana, kuri uyu munsi. Rero ku nkuru zacu mu buryo burambuye nuko AFC M23 kabisa ikomeje kwamagana RDC, ikomeje kugenda yinjiza abana bakiri bato mu gisirikare nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Umutwe wa AFC M23 utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibabajwe cyane nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwinjiza abana bakiri batoya mu gisirikare. Ni rero ibingibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 uwo bita Lorenzo Kanyuka kuri tariki ya 10 Kanama 2025 nkuko yakomeje kugenda abigaragaza. Rero mu kababaro kenshi agaragaza ko iyi leta igomeje kugenda yinjiza abana bakiri batoya, akaba agomeje kubyamagana avuga ati kabisa abadutabara ni mudutabare kabisa, ibi ntabwo bikwiriye ko abana batarengeje imyaka ingana gutya, imyaka 15 16 ntabwo bakwiye kujya mu mashyamba yo muri Kongo ngo bagiye kurwanira igihugu, kandi bose hari abakuru bagomba kujyamo. Bakaba bakomeje kwamagana ibi byagaragaye by'umwihariko kuri tariki ya 28 Nyakanga 2025 mu murenge wa Nyamugari mu misozi miremire ya Kirehe, ubwo abarwanyi ba Nyatura bashyiraga intwaro hasi bakishyikirizwa cyangwa se bakishyikiriza izi ngabo za AFC M23 ewana. Bakaba aribwo hagaragayemo abana bakiri bato. Lorenzo Kanyuka ati ibi bikorwa biracyakomeza nubwo hari imiryango irengera uburenganzira bwa muntu burimo iyi Loni, ikaba nta kintu iri kugenda ivuga, ahubwo ikaba iri kugenda yivugira ngo ibindi biterekeranye nkuko bakomeje kugenda bitangaza kabisa. Rero uyu akaba akomeje avuga ati tubabajwe cyane ni leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwinjiza aba bana bakiri bato, bakaba barimo batabaza Loni bayibwira ati kabisa ibi nabyo bikwiye gukurikiranwa kuko ubu ntabwo uburenganzira bwa muntu bwitaho cyangwa se bwakurikijwe neza nkuko biri kugenda, nkuko abagabo bari kugenda babitangaza. Kanyuka rero yavuze ko uko kwicecekera kabisa atari ibintu byiza cyane, kubera ko abana bakiri bato bari kugenda bahasiga ubuzima mu buryo ewana butari bwiza, mu buryo bubabaje cyane. Uyu rero William Hedgecock wayoboye CIA ndetse na FBI akaba yitabye Imana nkuko biri kugenda bitangazwa. William Hedgecock wari ufite agahigo ko kuba yayobora urwego rushinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI ndetse n'urushinzwe ubutasi bwa CIA, yitabye Imana afite imyaka 101. Akaba aribwo yitabye Imana nkuko amakuru ari kugenda abitangaza. Uyu mugabo rero William Hedgecock kabisa akaba yarafite imyaka 101, akaba aribwo yitabye Imana kabisa nkuko bikomeje kugenda bigaragaza. Amakuru rero y'urupfu rwa William Hedgecock yamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru atangajwe n'umuryango we, wavuze ko umugabo wakundaga urugo rwe akaba sekuru ndetse na sekuruza ewana akaba yitabye Imana nkuko uyu muryango wakomeje kugenda bitangaza. Uyu mugabo rero yayoboye FBI imyaka 9 mbere yo kuyobora CIA kuva mu 1987 kugeza mu 1991 ku butegetsi bwa Perezida Ronald Reagan ndetse na George Walker Bush nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Uyu rero uyu mugabo wabaye umucamanza mbere yo kwinjira mu nzego z'ubutasi n'umutekano, yagizwe umuyobozi wa FBI mu 1978 mu gihe urwo rwego rwari rukomeje guhungabanywa n'amakimbirane ndetse n'amakosa y'imikorere yagendaga agaragaramo nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Umugabo rero witabye Imana akaba yaravutse muri ku itariki ya 6 Werurwe 1924 muri Saint Louis Musai, ikorera mu gisirikare kirwanira mu mazi nka ofisiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Birumvikana ko ewana uyu mugabo yatangiye gukora kera nkuko biri kugenda bigaragazwa. Rero kabisa tubwira imiryango ngo ni mwihangane nyine nuko bigenda.
akaba nawe yitabye Imana. Polisi rero y'igihugu kabisa, polisi y'igihugu ikaba yafashe abagabo babiri bari bafite ibiro 31 by'urumogi. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu mujyi wa Kigali ryafashe abagabo babiri batwaye kuri moto ibiro 31 by'urumogi. Abagabo rero bakaba bafashwe kuri tariki ya 9 Kanama 2025 mu murenge wa Rusororo, akagari ka Kabuga kabisa ya kabiri, nk'uko bari kugenda babitangaza mu mudugudu wa Bwiza. Polisi y'u Rwanda rero yatangaje ko bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage bakaba batanze aya makuru yuko ngo aba bagabo bakomeza kugenda bakwirakwiza urumogi mu baturage. Bamara gutanga ayo makuru rero polisi nayo ikabikurikirana. Abagabo rero bakaba bafashwe nk'uko biri kugenda bigaragara, nk'uko biri kugenda bitangazwa. Umwe muri abo bagabo rero ni we nyiri moto, akaba ayikoresha akazi ko gutwara ibiyobyabwenge byo mu rumogi, kuko atari ubwa mbere afatirwa muri ibi bikorwa nk'ibi kabisa, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Urumogi rero kabisa bakaba arutanga ahantu hagiye hatandukanye, akaba yari afite gahunda yo kurujyana na za Muhanga, nk'uko inkuru yakomeje kugenda ibitangaza. Ngo afashwe rero n'urumogi, bose bakaba bakorewe amadosiye ngo bashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ndetse ibikorwa byo gufata abo bakoranaga nabo bikaba byatangiye. Biri kumvikana ko iperereza rigikomeje, nubwo abangaba bafashwe ariko iperereza riracyakomeje, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Polisi y'igihugu rero yavuze ko itazihanganira umuntu wese uroga abaturage abaha ibiyobyabwenge, nk'uko bari gukomeza kugenda babitangaza, ngo ntibazigera babihanganira n'umunsi n'umwe. Mu Rwanda rero urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uhamijwe n'urukiko ibikorwa byo mu Rwanda urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uhamijwe n'urukiko ibikorwa byo kubikora, kubihinga, kubihindura, kubitunda, kubibika, kubiha undi cyangwa kubigurisha mu gihugu ahanishwa igifungo cya burundu. Yesu Kristo n'ihazabu 20,000 ariko itarenze. Nk'uko bikomeje kugenda rero bigaragara, mu Rwanda urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uhamijwe n'urukiko ko akora ibi bikorwa kabisa, nk'uko bakomeje kugenda bigaragara. Umuntu ushobora kuba abikora, umuntu ubihinga, abantu babitunda, abantu bagenda babikwirakwiza, abantu bagenda babihereza abandi kabisa, ngo bahamijwe n'ibi bintu bahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu 20,000 n'ihazabu ya 20,000 ariko itarenze 30,000, se 20,000 cyane ni miliyoni, n'ihazabu ya 20,000,000. Ukaba umuntu uhamijwe n'iki cyaha rero akaba hanishwa rwose no gufungwa burundu, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, ndetse n'ihazabu ya 20,000 ariko itarengeje 30,000,000, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Rero tubwira abantu bakora ibintu kabisa kubereka kuko atari ibintu byiza, ari ibintu bikomeza kugenda byangiza ubuzima bwabo ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Amakuru yacu rero nakagaruka, nikomeza kuvugwa neza cyane.